दिवस एड्स दिवस नि आपनो कासे केन्द्र खालायनाय एबं ड्राग फ्री खालायनायनि बागै जुबकनो सामं सामंनि माध्यमे खालायनाय माने जाहाथे टं खसां टं किफिलि फायनायनि बागै हाय प्रग्राम खायमान बागै बेलाय जुबि खादम तामनि हिमबा बर'नि जीवनो टं टं टंनानि बागै एकेनि सामं सामं दरगार दं और सामं सामंनि बिसिंतै हामिया जायनो जों पगै थांमान किसु समनि माध्यम तामनि मा सब सब जों जुदि टेंशन claimang tong ke jam tension claimang. Respected ladies and gentlemen, we have with us the respected Director General of NACO, National AIDS Control Organization, Dr. Anup Kumar Puri. We have all other officials and delegates from National AIDS Control Organization. In this wonderful occasion, we are also joined by the Director of Health and Family Welfare Department, Dr. Radha Burma, and other officials. We have officials from other departments of the state, delegates